Dakajing penkentang lengdo ya udikon santreki muliar SDB bar udikon Macpherson Simply Diocesan haka alpenrio tarik kalalengkon kasut tengah parish kabahap hapo kejelaniam jowai kalayo searngut kilengdo thamai nakate kesnat niam. Ya kate kajing le niam penkentang lengdo lapen ya de Reverend Bishop Ferdinand Dekar ulengdo saat kejelaniam jowai. Lasenran ya Bishop do Chancellor kejelaniam badru ubadai uparish priest kasut tengah upadar Jivan Lakra, ubadai Vice Provincial jangka Seng Reuniam Selection, jangka Shillong Province. Ladan lang ru Shibun ngut kilengdo, kisestar, kinoy alam niam, bat kidikot jangki riunget, kumju ru kibahiyeng hasem jangki tei arngut kidikon. Hakajing paria ya kaktian ublay, bat hakaseneng ka kraw jang u Bishop ulapan pau ya kajing skongu ka bakraw, ya ka yeng kasem bat ka shnong jangki dikon. Kibala truwa ya laki khun ban syakri ya ublay, bat ya ka balang, lengba ka kam lengdo. Ula kentu ki dikon batru ki lengdo banyai long ki barit mensim bat bante ya ka jingya dei ka bajeliu ka bashimet bat uji sukres kam tam lengba ka jing rakhe ya ka yukharis man ka sngi bat ka jing im ka ba ai tilut ha ki jing duai. Bishop ula ai jing kran ru shaki pat ringet da ka ba kentu bakin ken kor ya ka ktien ublei ka balong ka telong jo ka bor bat ka jing bam ba kenja mensim. Ulapan kan mau ya kidikon bat kilengdo ya ka kamram ba kentang jengki ban penbena ya ka ketien ublei syakipat ba da ka ba kentu ya ki bakim dei bandu mensim habaya kendu ya kijing bat kijing tunju ha ka kam lengdo jengki kum ki syakri jeng ukris bat kindong let jinglet jeng ka jeng kermen Bishop ulapan seluruh ki ban bu ya ka jeng syania jengki ha ublei ban thung ya ki sembai jeng ka jinget bat ban ya sam ya ka ketien jeng namar ka jeng kta ka padon haki do nu jengki briu bon sien kala aban long kaba amla aban yui henrei kalong kaba pen kala dur shibun kariti jeng ka jing pen kentang lengdo hi kalong kapor kaba kentang bah ha kaba ki dikon da kaba dem pelup hamadan ki pane ka jing asa jengki riu khut ban beten lenti ki syakani ka kerdan ba kerpang kat ba ki pat ba kidang duai na ka benta ka jingwan hiar umen sim bakhut. Hadian ba Bishop ula bo ya laki kti halor jong da ka ba ai ka jing duai pen kentang jong ka balang lapen kup ya udikon santreki bat udikon Macpherson da ka stol bat chasuble ni ki jain lengdo ka ba pen i ya ka jing pura jong ki kum ki lengdo balapan kentang ka jing len yam kala kutno ha ka ba ki lengdo badang shusha pen kentang thamai kila ai ya ka jing kerku ka ban kong syaki pat ublei. Kidikon kindemngon hakmat uleng doksa kum kadat
keburang bat ka akoy. Mesin berkuat pada pohon Unri Sumariti Bab Induk berkuat penkentang Yau Pakistan Bakin Kerwaya Gilya Aubleng Top yang bikin terwa pada berkuat Ya kebakin terwa Aubleng Trai Kenran Berkat bersyukur bahai ya kebapileh Kelihai dor yang berkenyam terpem Bakin pendek Kelihai dor ialah kecim ayah kecim trai Hei dalam berkati hakajin sumas. Jongki Tanam wakya pun Kau play pa Lebuar bara To priang hun kotrai kini biji terwa jengi Mada kebami pengkuj penpintang iki To ai ni kepat bakin long kebapenim yangi Dau Krisutrai jengi